Sing Merongi Kogi Eastern Hero Ida Lakpane Sije, Koi Pleasure and over Lae and a go. She other labor Koi Pleasure, she Anobudnico, though I know which the fisher no mayam to yaore. This is a blue color option yamley. Other young minase, Kamaito Gehabado. To see the Userke, she Bisalgi, Heknak and the Labinico Caesar, Pakang Motorgina, heck opposite. This is JSD Koigi. Malenga competitor ama leibido adu tini si leijina si yeng dem phase mang le me da sang warasi sanga yeng minarasi gari se makal leibe singdo sina Maestro duni si leibe yellow hisini ko Pleasure top model je si sina NGB feature ka tuje ado yeng asi option mayam amju leire mayam lakpio ai contact details su ai description da loino hapsaram ge showroom gi ada contact tawiyo mayam details khania ga jo horji ko. Hi, hello, welcome back to my channel 7 Speed. Asi koigi Singmerong da leiba ko hero gi showroom da lakne ko koigi Pleasure ga koigi keno do 125 ki koigi Maestro do adu anobo lai na ko anobo lai di kitang nauna aigi channel se dam tang mayam da review ki khudong chawa do jera ke to ni ko adu yengmina se aigi anobo feature mayam Hapsel laga lae na hai do no officer do kari yauri ge ko haibu sum mayam da sum khangan boina sigi video se semjabane yengmina se mathang ai mayam da thang haijar age. Pleasure se documentic haji gari se yamna koi market ta ko competition yamna lakpadagi haba tare documentic koi changes sama ko loina na anoba model ko Pleasure+xtech ko anoba feature ko loina na jik lae ado mangon da yaur feature singje kai note sum yam da khangmina na wi tanja do logje ge ta buni ado yeng se mathang hai scooter se koigi nupi sing koi nupi masa sing ko koi pakhang masa sing nupi masa sing ni yam thau da yamna koigi yam sana ba hai tare ko yam sana ba adagi Pleasure se matam koine dagi koi market te so adum yam phajana ji phau da dum magi koigi kaino se koigi market ta mai mafam ama sauna ji phau dum khallaga leiri ko ado ma se adugi matik jikti update lak dagi kun hen su phajakre ko ado yeng se magi koigi tai kem ta haidring da ko magi price ya na I hajira ke magi top model je six ne ko top model di yellow khatang lai ko yellow si magi on road price ye koigi 91262 da le on road ko aduga koigi sigi black siga adagi sigi silver je sigi sina koigi color je ahum ne ko oh yellow ne adagi si matte black adagi silver je home je adagi silver ga adagi magi sigi matte black je signa 18584 on road ji lay ba aduga magi akoigi fazana akoigi hana dagi changes fazana lai se magi chrome je headlamp hai dare ba headlamp gi chrome se ma se da fazana treatment je chrome je fazana yawe ba adagi si makha se da su mu je chrome je am pak na ko koigi butterfly gi magi keno wings gi mai mong ko kan ya indicator na som da lere ko sina simple oine halogen yaw ko aduga sina akoi projector ne plus LED ko aduga sina DRL som seta ni si yeng bani am phajai ko ai have it on to jarke ko si ni ko magi koigi si DRL gi magi lights smai ta ko adi magi si throws yam phajau ni ko aduga sigi mokai color ahum je sigi mawai ahum jigi feature wise ye ko kanta moida ahum ba adi kena ba kanta leite ko just color si khakta gi ni ko sigi yellow sina color si koi yellow da light ti tongan ba color si khakta gi ni ato pa feature ge di loi manai ko aduga sigi chrome je som da side glass da si chrome present treatment aure aduga si handle gi
sigi last part sigi portion sidasu khoi chrome na fazana treatment tawre ko aduga siga magi sijo metal ni ko yaurja sijo chrome finish fazana tawre aduga magi side indicator that reflector hai dara reflector is the yaure is combi brake ni ko ase khoi gi magi front gi suspension is the telescope ti oidra adugo magi hana gi khoi gi suspension do adudo dum oiraga khoi gi IBS and khoi integrated brake system haina magi system ji yawi ko adai sti yam phajari se kaino ha kana khoi tubeless tire oire aduga plus sigi magi khoi alloy ji da se yawi ba khoi white piece khoi line ama se lija si yengda yamna phajana khoi ga tare yengda looks da khoi yam phajaba keno ma khoi da phale ko adagi ida i3s haina sidam leija sigi so khoi tongan ba le ko sisina ke doga kana khoi traffic ta kaida khoi fuel khoi start stop hai tare na ko se start traffic ta le kana khoi matanda mut ki doine bo gari se khoi fuel economy oina na gi damak ta hai tare sigi feature ja hapsel apani ko house sa da na ko ado adam seller dang si on tor kan da khoi seller dang lekhala kan da matanda hau gane bo ko traffic ta kham kan da aduga some speedometer magi aduga sigi khoi speedometer sida lakpa kanda sida khoi simple analog ka dagi digital ga ani se jalaga la aduga stage de indicate tongno mayam yauri sina low fuel indicate tongno ni ko ade si marak sida lai si indicate tawdu si kai kai tawdu ke de call lakpa adagi SMS lakpa adagi kai kai atopa thau gi ko khara dum indicate khara tawni ko ase bluetooth connect tor kanda tawdu ni ko sigi kenos jadi indicate tor ko do aduga ngasagi sigi sida indicate tau ko doje sida khoi gi side stand ge amasu yaure ko sida side stand yaure adagi asomna kandana mu keno yaure khoi gi sida miss call yaure somdana mu turn signal yaure ko adagi adu sin simple analog te yaure ko mai ja aduga sigi mamai te yaure be sina khoi fiber amana khoi coated tawga ko sela gat aduga ai sida off on ha pedang ulak usara ke ko si sedagi sana on tawjar ke ko to magi kenos adam speedometer je adam phajai ko aduga sida jo khoi gi tongan ba glow ma yauri ko te time da sudum si phajana dum hana u na na gi hap tare ko dang da su si phajana u ne ko light color na yauri ko analog se ada som da normal city lights manare si headlight si ke no ni ko up down how is side indicator horn se lere ada sina start up ideni ko aduga som makharum da la pakanda sida khoi gi pochai kai gi hapna na ko glove box side ga khoi gi kitang kenoma hap ke ju phone nung hap ke ju pochai ma sam su dum hapa gi kurung sa ba yam id phadana yaure ko space dum khar yai ko aduga deida khoi gi charging point ko USB charging point ma yauri ko sima kha je tawbi ne ko sima kha da yawgi kana ba khoi nong ching chu bu kana ko sida sing chang dana ba ha tare adugi kanom su lei hai tare ko aduga sigi makha gi floor khoi gi kano jo floor board si jo adam design oi ko sawe khong adam padan tham la space adam kha dem leng ni ko aduga sida hook pochai luggage pu bu gi ko sam ji yauri ko aduga som side lom da la ka da magi sigi line ja chrome na phadana hape aduga sigi chu khoi gi sigi khoi grab handle plus khoi gi backrest ko anima ki khudong cha ba sida pi le ko space som ha ko yeng si ko bu space e adum chawe helmet ama hapaga adum khoi gi khara poche ma sam su ko side ta kai da khara hapagi khudong cha ba le ni ko adu sina first aid kit yaure ko magi manual si yaure aduga sina khoi magi sukulai hai tare ko adu masam yaure ko aduga thau je sidai da ina hape ko adu magi thau gi capacity je 4.8 liter ni ko magi front gi brake se akoi gi kano oi ba hai tare IBS and sidai da thai IBS integrated brake system haina adagi magi su akoi gi internet expanding su du ni ko 130 mm da ko maningi suspension je season akoi gi swing arm with spring loaded hydraulic damper oi ko sida
aduga somda sigi akoigi exhaust ki sigi muffler si koi chrome na fadana treatment fadan tawi ko ado sigi makha base model ladi si chrome lawai ko ai se da plastic fiber ina la ne psi ado si mamangi tayar gi size 90 by 100 10 inch kini ko mai tubeless ore ado maning dum samana re ko so maning gi dum 90 by 100 ko samana re maning se da si LED oidre ko si simple halogen oidre ko si da mo aduga sigi magi color combination da mai seat ki sigi color se sigi na ko matte black color du ko seat ki color ju si color so ala siga manan bai da mai floorboard ki mai keno sigi color se siga man hale ko color se adu som dana yellow is dana pura black oidana sidana mo black pura oida bai da coffee color ki ta ta masang brown color ki ta do ko adagi som silver du so mai ta we ko color combination da si brown color oi ko gari sigi magi overall akoi dimension amtang hajarake length 1769 mm ne aduga width na 704 mm ne adagi height na 1161 mm ko adagi wheelbase na koi sigi chaka song ani araw se sesina 1238 mm oi ko adu mai makhagi ground clearance adum 155 mm ni ko adum yai ko aduga magi overall akoi magi curb weight haitare ko aduna akoi 106 kg gari ki magi engine ki specification hara ga dia koi ki magi keno se maximum torque se koi ki 8.7 Nm Newton meter aduga magi maximum power sina koi ki 8 bhp ni ko 7000 rpm da adu engine type se koi ki air cooled engine ne 4 stroke oi ko single cylinder adu magi cc sina 110.9 cc wala mase adum koi gi electric start chu yaujare adagi masagi kick chu dum yaujare ko romda sigi koi gi magi connection de se bluetooth connect ba yare ko bluetooth connect yaram ni na kedare koi gi call lakpa adagi se da ko call lakpa di sms lakpa se na onda alert loi message da phangani ko stage da mo koi tongan ba koi hero connect hana koi application gi through the connect to su yai ko adu sidadi already pre install tor ga lakre adu app ki har ga su tongan ba bisa khara hapsal laga ko adu gi feature du su app ki har ga su sidadum yare ko adu na kari kana gi har kanda koi gari sigi koi magi status magi location ko koi GPS ki through the live adum track to ngame ko irai laina aduna mi amana ai gari se krai da pui andagi krai sa li kholi habdo laina me irai laina kena to ngame aduga gari si starter ko zo kogi adum laina mak ai ai ayab yaudana mi amana start to matam da ngon adum message phangani ko adui kana ba mai feature me ama sumba koi security ki kana ba hai ta adum me ama se de yaure ko gari sigi koi loan loge har ga su loan gi offer adum loan gi su khutong sa adum laigani ko